tugumaho akwatwine package mpango ikireki. Alright, webare mnonga neighbor wanje twakwakira tayari neighbor tayinizira kandi wakora tuganira amazina ni banyeta Agaba Gerard kandi nashemerwa munonga okwisho mutayari. It is my first time nashanga ruyare ni TV ya mani munonga actually mu Africa yona yebare mnonga abo kwatambure TV zinyinje jinandaka jishiremu kandi narebera ya mani munonga so ntubacira timu nashanga rimwe nunji kandi we bari munonga okutwakira mu studio ji amazina ngo kuna nabagambire Agaba Gerard Ruga Isinyo district ni vice chairperson wa Isinyo district kandi coordinator wa PRU mu Western Uganda. Nashimerwa munonga kandi hatori ya timu ya PC presidential advisor senior umukuronda karuru akomuntu wa burijo okuronda karuru okogo muntu utali nangwa no mu structures za NRM abo kuba banda bingi tibaryo mu structures za NRM kandi abone betaga kugira ngo ajya babahikaho babakumba okubaleta on board abo ko twetaga n'ikigambo kimwe 215 okuranga percentage ya muzeyi yaye yongera kandi tekateka ubu senior presidential tire mamani ubu tumujoyiningire tube tuzugwe vibe batejire twaza kushitandika busa ikintu cyo nkiza kweyongera abanya-Uganda twetaga n'ikintu kimwe kureba ngo 215 basebona abanyabu cyabe cyo cikuru buri muntu wena yaruga hari yacinga duka yacinga business yone yakora abo kuba karuna kizo barimwe konga niyo future ya Uganda. Yebare mnonga Gerard kandi omuhezi wa cyamana bw'entebe ya NRM muri Singiro eji mobilization impango bagihirize na gundo tudo kwika buri rwijirwo muntu kumushaba karuru ka NRM ntureba kachene ijo kanjira oti turiyo mu district 12 so deka tandikiraho peace no isha kuba no tugambira omuramo gwasinga kutureti izoberi ikigendererwa niki deka twanjure murebe wa tayari entanda amanye ikitiriyo tukora ayataho TV yeshaheze kantandike niwe peace we bari mnonga abari kutureba mutungiro mugisha gw'amani okureba ngo president Yoweri Kaguta Museveni tarebire nko kwa abantu bareba kureka rebire nko ko moya murungamize ku rugo mu iguru ecyahandikirwe cyo kiryo muri Samwiri yo kubanza ya 16 orwa mushanje mwene nyene nshonga nkishatwina enshonga yo kubanza no kugira ngo president atura nasindike bintu byawe iwo rukunde biwo muntu w'ubutosho wahanso wenyima ati bisindika ngo babikuretere abantu babyerira babitomonda zabo iwe sigarura inkokori usigara norira notera karuru mwaka ha myaka 5 yaho tera karuru ukera karotera karuru konka ukaburwa kuganyirwa umukaruru kawe mbwero nyizire kwereka ngo akaruru kawe hatakora kuza kutera akakora kuza kutera 215 kahechitini sachamani ahakubana ko mugasho kandi nikenda kutungura kakakwisa ebyamisho gawe gatakarebaga ebyamatugawe gatakahuriraga aha murundogo nwenda kubireba kandi ukabihurira ecya kabiri tuyino busingi o president Museveni yaturetire akazo mukishaka yaturetera obusingi konka abeshongozi batandikire kuzanira mu businge bwitu o president Museveni atwerize nicishazana kushanga omweshongozi buri zoba rizahindeka video keye kunani ndeba nagerego mwebembezi really nawo wenko kugambe bye bigambo no businge bwa president Yoweri Kaguta Museveni hatari businge bumushize yatuhiri no go mweshongozi kuratine ho kugambira konka ine freedom okugambe cyarabase akugambe kimuri ya mutima ahabo kuba turiyo mu businge ekindi ni nyenda kushaba abari kutureba mwena
okutera akaruru k'enshonga okuhereza president Yoweri Kaguta Museveni akaruru kandi tutakoma hari Museveni tukaterera bona abine bendera ya NRM kandi tukihamu eje nshongeri kugira ngo aba independent no mabine makaka kugira munyowendi wa president Museveni omuntu wa president Museveni to kwikirizibwa kumwanika manyaba independent nibanika president Museveni aha kubarabe bakusingire ninga kubarabe bakibire uri yakatwara flag tebekana emyaka 5 kerawe o respecting it no bawa respecting a flag abanora president Kabire Neija azikwasa abantu tina cye yakwasizo wa independent konkana baje munyowe wa president Museveni mukwise ni mushwaza president nyone nyeshikiro mu state house nyowe ni nyeshikiro mu state house ogo muhire bendera taza munyo president ampire sente zo kuronda karungo wa independent mureke kubiha abantu murekeraho okubiha abantu murekeraho kwitiyanga kwiyaho mureke tushemeze president Museveni mugaruke jo mu NRM because nakuba kuzo mu parliament tebakubasa kujoininga caucus because bazayo batine kibina bazayo batine kibina opposition neshitamaha independent eshitamaha NRM eshitamaha so aba independent nani mbashaba kuba ni mukunda president Museveni murekure tukuratabine bendera rere byaka 5 kerahweho tubahagire ecyamuhero ninyanda kushaba imwe butwise nturondera karuru nimwe mwenka ni mutuhenda nimwe mwenka ni mutuhenda karuru twaza kabaha twaza kabarondera konka mwijuke kugaruka ha ground okureba ngo batabora za kampani okureba ngo mwakorera abantu bo butosha tempesi rugambwa ekozire structure nko gutwine cya person no wa isingiro ni cya person wa district constituencies zeye zimu coordinators then parish sub county twine mu coordinator then parish twine abantu bana abantu banabo ni bagenda ni bahandika amazina ga village levels hakuba akaruraka nikenda kuba ko mutano tukwena ngo umuntu ashubatera karuru arugire mwaho ushange nashabo mwonyo ushange nazunguze kisirira nko kunabire nchizunguza ebyo bya sabone ino twantureba haniso gwe12 ubwa kugenda nagura abantu nitwena ngo ece kijumeto tukiho mu Uganda because tukwise nituzo mu majuta tukwise nituzo mu bugiga kandi kirunje kiriho abantu aba bari kundeba kubo kuterera NRM bona nimujya mukazo mu state nshaba president cyo namushaba kinyima karabe nakimpa hati ni mushabanyi hayo ndeta imwe abunayikire mabu muri kureba ninjiranti ninza kuri nyihayo nyo piste nyine hundi kuyiga mwana murani ninjiranti kashatwe kumuramare kumukorere cyari kwenda nyiwe nanyeti kumushaba buri kimwe mpikire ni muhabura namugira nti tata PDM yambira abantu bingi konka harigana neyamba hikumi cyende sigara batagizire ki bataganyirwemo mwana nkuko niwe muhabuzi wawo wo muntu wa hansi nyonka baho moro no moro ya nyeto moro kabaho mukene mwana ninyurukiriro mukene because nimanye kigambo bukene kikugera kikumanyisa muzeyi yanyikiriza yanjangu kuturarugo mu karuru ntuza kuteka sente omu villages konka PDM terarugeho neza kugumaho konka na village level ebe neganyirwamo natandikire gukora bishema mwana uko mwokumpurikiza na teenage arona abandi abakwise bija na teenage ekata mamani okubashomesa okubahika ha grassroots rero mukampurikiza aba opposition abaryokwe twina abantu abari mu opposition konka nyo sometimes think kubasharira mushango bakazayo ahabwe binte byabe basindikiriza ebiri kuba sindikiriza yes sometimes nitwa abantu ba NRM tutubonire nitumanya kusindikiriza abantu umwago kugira ngo tubakurure tunaga omuntu muyibo mushana no for example nko gumushije nkamushanga ryo ko ari nko ye cyangira ye yangire namje ntumura president Museveni nakukunda namwe nyenda kuja kumutwara president Museveni nkamumwanjire
president nakira kutugira ati NRM ni impangu twena tuja kwikama yes indeed nabarazire mugaruke mutonganiro mu kibino mundu nico ndi kugambira abantu nitwa ba NRM twegera hari tatitwe umwana yategera harishe nayegera hari nyina mwana twegera hari tatitwe tumanye kutwatwaza hato go mwago kumukurura bakamwegaruriza bakashandikiza umwana akora kumushandikiza bera kimwe nyamishwa asharabo mugwiraro pe akore byatakugizire ki yebare munga SPA Peace Rugambwa watukora kurungi munonga watukora foundation yekiganiro kitu ekitukuza kugambaho kanze wa communication officer Mama Kachene waku tutera touch because umuramo muhangu no kurondera president Museveni Akaruru na flag bearers bona bakwise ebendera za NRM ogomura magwitu gwa do to do ijonka kubuzo obutwarga turi kuzo mu Christmas obutwarga twasetura wasya twereze report nanyenda ngo ndi kuzaho banze turuko mu bigambo byi Madame Peace Rugambwa yagambaho abantu ba mu NRM hari abantu bahikizo bwire bareba ngo pate nibo baba batariho te kubaho kandi nibo bari kubasa kujigumizamo bari kujipushinga ngwenu banaganjura abandi babatwara nk'ikitine mu gasho kandi tino rya higuru ya pati azanyowe ryari inahumbire shitami no mushijo umwe w'amani baziri bataringaya esimbire ga independent umonyo gwa kashari na mujyanti baziri murebe jipate kandi mushobe mwerebe hari abatandikire hakabaho pate ibabire ni beta UPC konka bakamabayo bakahisobwiri bayereba kunibo UPC kandi UPC kunibo ntaze cyabarugiremo pate kabogo mu byara nate bina byakwatire bendera ntebe yo president now namujyanti baziri iwe senior umuntu wa UPM watandikire buri hati no twereka kikushanga ngoga majingo abantu bakashari bagizire ngo baziri ngaha ubwahwire tukakwasa bendera yitu mwenu kandi hato umurundi mazima itwe nk'abantu bakashari twatora no denu kashuba kandi niwe turano yegese ibintu bya pate niwe kikonji cha NRM now you turn around kwereka ngo ibyo turano ugamba tibiri mu makuru gona namujyanti baziri muri yo ni mwita pate abwenshi mwe mugishemererirwemo itwa abanda bato mutari kwenda ngo tugitahemo tugishangeho egumizemo emyaka n'emyaka erije hati mwe muri yo ni mwenda ngo mukishenye cyabarisize turi kuza kwikiriza baziri abaryo mu kategori nkejo ntumbire ni mugambiraho minister wanyegise ngo okwesimba independent nechintu chibi itizo busini minister Bahati akachinyegese 2016 but it is very unfortunate omu camera this is a national TV kushanga the whole chairman wa NRM nasibura has office ya NRM ya party nogwe office kanjereke konkana nyanda kanu azanye wonka muhikaho 2016 karukanje ka NRM ruhama bakanyakira mu byara tino tari kucimanya yambugana yaje tokozire shobe ya mani aza nakonkana akakwata 2016 wabo mwana rukwega ni nyemerera television age ukushura kugambira abo bantu ego y'abantu bo mu NRM the seniors abamwe nibagira ego bareba baba batariho patete kayemerera baba batagira mu parliament te kayemerera konka erihanga twena twine kituri kumanyisa kandi nabaho bahikiri nabo hine yibarugire the same God that pulled them kubata level can pull others abandi abantu nababa ikintu combekirwe niho cyabarisize batashenya bareke nabandi bajoyiningemo abantu kubereye bagira ngo ngaha mazima ho na rebo minister abenje mbagira ngo akaruru ka NRM aka ebendera tkaragenzere kurunje
ati wiba nkakakene akaruruka nkakakene tinyine mukuru wanje mu mahe tinyineho office akaganga ngo aryaho ninye nyowe akaruruka nje batakani bo babaga bakarimo hati nyowe bakatwara toyine naho kababa nejo koti y'abandi tukora mbagamba no gariko ecyango no kuza nko mu iramizo kajati mukama karuruka agenda konko umuntu uri kwetonda kiba nkabahati minister ubwo mwana naba ari smart rero kandi ari mu ntebe abaki minister okiba nka bataringa chairman w'abanyishengero ahabwe chairman yes mazumugo umuntu naba yakukiza amagezi kimanyisa nana ashimiriye kuba nazo muri Jontebe now itwe nka team peace niturondera president Yoweri Kaguta Museveni n'Akarubu niturondera abakwise bendera abo yarabiremu yes abo yakwasize president Museveni aharabira hajezere nagabe bendereza aharabire tokanjiro tinyowe utwonka mbwenu njye utwonka kari kantu ninena utinaka bona mazima ninjye n'ubundi musiramu ati iwe abantu president arabire mu yakwasa abantu bendera bagereza mu mwanya hati iwe kandi yijo twunkananye njyo wahenaremu konka mbwenu tibirajezereje ntabwo eco munze nyine so nyenda kuterera abanya-Uganda mwe n'abatezi bakaruru abatira akaruhu kanyu mu primaries timukafire muriho n'ibiri 15 ni mwenda kuba muriho eci mwakozire muri kukwasa abo bantu flag zanyu mwimuke mushuwe muzi defending bagumize mubazo mu parliament yes ko niko kushaba kwanje hati kanza cyaturetera izo itwenka team peace umuri burengero rw'izoba tuyine Kigezo region na part of Ankole district ncheho za Ankole haza Kigezo region umuri Ankole tuyine Isinjiro tuyine Rwampara tuyine Shema tuyine Mitoma tuyine Bushenyi ejuni na Ankole twasireho districts so turi mu districts 12 nizo turi gukora tuyine Jonkora ya door to door yes ni nyenda kusima president Yoweri Kaguta Museveni okwinduraho aha murundugo akareto gumukazi nyowe vibe yo gumukazi aresere burenge rw'izoba amahurire ntogare ahakora bense kuka akaruga kuriya yija yatorana kacene ayine timu bango konka tari umuntu yino murimo mu government ni wakoze n'abantu baburijo itwa babire bagayirwe konka tukoze umurimo mwana umuntu nibajangu baba batakusibiro yesime nyoni nyasima kandi simo no ija kwesime 215 after 15 aho twachisya ni nyenda kusima abantu bitu ba team peace team iheriyitu okuruga kisoro ngo nagamba okwika mu districts za Ankole abatwasizo umurimo mwena ni nyenda kubasima no kubaterera umungaro zamani munonga mucira mani madam peace omunkoraye nosho bintu nyine ko bintu bikabyayenda biri nyumbire ni mureba aho yaraboreba bona bashime kana bintu takareba ejo vibe kashe nora inekara ko kugira ati nkabo mwororo nuka no mworo yanyeto mworo mwe nabo mukazi kashe na shoshetinga nabo juba yes mpereze kuba ni impereza bakikuru emifarisi yes. Brandite nesuka aha kuba nkanyamaho hansa hamukeka aha mawe yaterera hari nkondo yembuzi kinyara enkareza muri so mbona umuntu umwakija kwababa kumpa babiro wa president yamjati peace nagabe mifarisi ate mifarisi nentunguka muze yamjati manya peace akabaho mworo nico kiri kutuma nayamba bakikura ati namanyomoro namanyomuntu wanze so mwenu itwe team yitu eliyo neshuma nenyegera grassroots henyine kandi turonshingire turiyo tuvugana stakeholders tuvugana abantu bitu
ukureba ngo ejo nkora okwise 2015 buri katwaba twagishikiremo umuryezo districts turi gukoramo ahamuruka twine abantu bana twagira umuntu umwe ahagomborora twagira umuntu umwe aha constituency twagira umuntu umwe aha district namwenu aheru nyine ho ba chairman bezo districts na leta ho bace abandi nabo nije kuba leta kubishati zikatwikiriza konka mwe bari no kutukiza hare iraka muka TV Tayari TV etkoriro muri mu muhango ibi turi kwijaga twaganiriraho nshiko mu bantu tubishangaho mwe bari kuturetera empurizana nunji munonga nisha babanya Uganda okugira ngo tukoze so mu gishogo aha kubanyowe ninzaho nyetorora mu ndeba abantu baburinjirwa izoba tukagiramo umuteto abamwe izuba ry'akaruru tureba nk'ekitamaziri usiba mu mbuzi zawe niho warebe ntoki zawe kuzisharira muzeyi yarire niba murabya hegari muhugiro muri muzeyi yarire tureke tukoze se nko kutubire twetegurire 2025 Christmas nko kutwetegurire 31 kibanza kujaguza umwaka nizo bari 15 tuyimukiremo nyowe n'intambura nzo mu campus ndanzya enakwe eri kuberiyo umuntu akugambira ati nyowe kabanye n'abana banje mushanju tinkurebaho nomwe ninye nizire nyowo umukazi tinkumumanya abana banje tinkubamanya now enareme bazize kwemereza ihangiri imyaka 20 nubasa kugira ngo tine byekozire nkuko abagambi bari ko ne bagamba konka na nekintu cyo businge ku maintaining ubwo businge nekintu kitangwa hako amahanga mingi garemirwe nishaba abantu bone 2015 okugira ngo tuyimuke tutera karuru nishaba timu zizitu okugira ngo mugende mugambe n'abantu dowa to dowa mugambe n'abantu bona bazumukishane ico kutera karuru bari munonga kacene wankora kurunji kandi shonga wazo tumurikira kurunji kanze wa chairman Gerard muri singiro umurwa team peace urugamba gwashyikireyo abantu nubahinduka ku rugombe bine bindi kureba injire muri yo mbagambira programa bo bari munonga echo ko banzanya ndakubanza sime ba coordinators bitu aho ko bantwira nimbare ba social media ntwira nimba ikaho bakora umukoro gw'amani munonga kandi nimanya ngo 2015 ngenda mu recording muri y'abanyamakuru district zone zipisa bikoramo noza kora percentage zibara leta hawo kuba NRM ubwiro bwinji nyuntiro mu NRM ni mwenkurire ni mwezarirwe muzeyi wanje kari y'umusirikare mu NRM konganye nangambire ngo abantu abinji abaraganyugwamo aba bana babo babwine scholarships babwine mirimo abakurye migata barya sausage ciro tibashikoraga NRM abantu abakora NRM n'abantu bakimunonga kandi nintegateka no mucyaro mundi mwarugire akajya atandanye kanyeheyo ngire kinatira yihangere Museveni acagamba itafari mushara saza amatafari mushanju tamatafari agumulombe chesa amatafari ina ideology nenyonyo zihanga ezabantu bashiko barongerera okurango batungura ubu Museveni yarugo muchaka akijana na 4 principal pillars eyo kubanza actually chamani munonga nyoni tegateka why abwachinjiro mu peace team nintegateka niwe yazi masteringira kumarayo abandi bona turabiha abo kuba abandi turyakuronderenda turukushaka ibondo kurya no kunywa tukataha tukabyama tukavuga mu moto kagabonire konganye ndangambire ngo ubwo mucyara 4 principal pillars zi president yatiraho ezituragendera up to now wazi masteringira ni peace niza kuzabashobora icyo kubanza hari umuntu preparing ihanga kugira ngo we okurwa mu karuru niyo business karuga mu nicecu konkogo nakimanya ngo president actually pira eraherukayo barageta social economic transformation ejo niyo pira 4 nakimanya ngo akaruru no bukomara kuwa hariho future hariho life abantu nico reveratireho project says abari kwihandikisa byaro abo tutire papa bari kwihandikisa save nibakimanya ngo twamare 2015 tarukustama ntwenda gumizamo ni tu implementinga ni twika abantu abo ni tubaletere ntunguka abo kwantu benda bagube bacahurire bacariho kwisa ashatu naguma nico yebera actually most of the members of parliament abinje barakire bizibu baragwa
kuba kumara kurwo mu karuru bamanya mwese yawo aho agenda tariga utoko mu mwaka gwa muhera konga peace tikumanya kunayira no kwesi babwame babo parliament bisingiro konga ari kutebekanisa isingiro ari kutebekanisa shema ari kutebekanisa kabare kisoro nguno utorwo mu karuru echamani omushawo yawo wateka muki and all over the country president Museveni yo message yarahereza so ndebire ngo achikwasireje kandi tunashungwa kumwegitaho okuranga uri muntu yagiza kuyagira umushawo endijo ni democracy iyi president yagambira mu 4 pillars ne yakashatu twera ntushimanya ngwihanga ritina karuru ihanga ritatira karuru karungi ihanga ryo ndiriba ritari nyowe nyino mugisha mubi ninga muhango okurwa isingiro district isingiro mu Africa yona nije tukushiza yempungi twine za Kisangani twine za Somali twine za Congo empungi zona zijyakahe isingiro ati ngenda mbuzo mu ntogo wisingiro ningo warataye ibisingiro imumwani muri abandi abaryo mu butenti abantu abo nibasiba rubudo obwana ni bukora ni bugwa kuza yishomero ni mutegateka ngo abantu abo bakabati namakago wabo ni mutegateka ngo abantu abo bakabati nabakazi babo abo babene bafumbatani babyama imwe abanya Uganda hata bumufumbati izisha abanya Uganda baryo ko baryo mu mabara bari kwenyura bari kucakara bati ngenda bagambira takamazo pointeje ngwarubona babere baryo mu businge ngobu babuzaniramu babutoberamu tibabumanya amuhero no baryo witoku ncebera amahanga gasambagire nico tukugira ngo this time akatika ruko mweshungu akatika ruko mwecyango kujwaraje ngo twakusima twakuterera turukuterera hanshonga nico twijira mpaha tubaka tukunga mutugambira abanya Uganda ngo akarura kutukuzamu nakarukamani secondly okuzomu karura mu strategies. One of the strategies of peace are team peace neyo kugira ngo to twenda kuterera president Museveni konkani twenda numbers. I am very sure atari umuntu kachene urye ha team ya peace rugamba ogira mu Christmas akajaguza akarya yakubito twine principle yo kugira ngo tujajaguza boss witu president Yoweri Kaguta Museveni omuzahuzi omuntu utukumanya ngo no foundation yo businje bwinji yamara kusinga 2015 twena niko twashitisiza tukastama twayikizinga na timu yona nabaryaha abana bashema abana bakamwenge abana bamini nabakisoro abana bakabare tuyikizinga na ngutaro kuzo mu Christmas abo kubani manyango kushemererwa kuraza kutura ubuyona konga twatu no businji nibwo turashemererwa mwene tukwasa kurema kusacrifice ngo kwezi kumwe okumenga shongo twaleta businja ejo niyo njire y'ipisa yebembize Christmas ni ntekateka mugama wito atwarabiremo tuza kujaguza president yasingire tubone kuzo mu Christmas mbene murano mu kanisa wobwere wo kushoma byahangikiro nababorengere no jya ezishane kurwa hantu hashatu ndi kugambe kigambo mbona ujya ngo nashe nyina abana nyina bakazi ngabire mbine ryo mu hoteli nabandi ngo bari kurya bari kunywa konga tinguza kuzayo ahantire 2015 kandi ejo niyo ideology twine ni twenda tuzo mu cyaro tukunga abantu aseru ahamuruka ayigomborora kureba ngo inamba yayiyongera izo barya karuru team peace nemanyisaki ta twenda kuvuga za boda boda ubwo mukikuro rya cyaro takuza kwikayo ubwo nigo muri mugwito chairman si wanu ba coordinators bitu bagambire ngo twino mutezi wa karuru tayinamani ntuza kumuhiyo ariyo mushwekeke izo barya karuru abaryo mu butara abacara bona twenda kubakunga bakacinga katari izo bari mwe rihereze government rihereze Museveni akazo mu kishaka yamaramo emyaka yona yakurira mu ije yaturedero businja hati nyo bwashije ndata hezi shaha arya rugamba arya rutano kaza kubyama kaza kujye sose jingafumbata no ni tutuzize nkatu muhereze umuzisi we bari peace kwijaha ukateka mamani na ba members baito ba PRU mutere mu kimwe amani mu making sure ngo taro kubyama andiro ndi muri katureze president umuzisi umushaka tera umuzisi ya liberty hangere abantu bashemererwa abantu natambura street abantu bona jamu yone kwasire in fact ni mwene mubani mweho muzizi aha kubaho ubusinge butari abo bakazi bawone mbwe to kubona aho abafumbatira aha kuba Sudano yino mukazi takumufumbatira Kongo yino mukazi takumufumbatira so hati okwise no sigensigo iyo rakungure ukashemererwa exactly actually anshongeje nyine tukata isaha chairman wa NRM muri Singiro mu mushabe yatujyato mu campus y'Isingiro twinemba generals bamahe twinema ba minister mu government zabo ba prime minister konke bintu bakahanda bya Isingiro
abantu bona barya kubona mwene nyo naka testingiro basebona banyabo nyoni nyenda kutambura enkite kacweka konge 2015 nakire kace tukakarugamo tukatire nzamba tukatire ngoma tukatire ngarabi abantu bagashemerera hati izo umwami kagene yagamba point ya kabari nyo ndangwa nishasha munonga actually kushangura chairman wa NRM ukareba ya NRM muramanya ngo igihega rya president independence none igihega rya president Museveni we chairman wa NRM yoka joti nyo najire kura noza he azo chezo kaja ngo nokunda NRM David Bahati minister mugama wanje ni mango li minister kongareka kuba selfish okale yes reka kuba selfish insti yawe no echikushasha ndaja nyonje kafuzi kanya muhanga iwe bite fuzi ubwo uti wayo iwe ryato ryifuzi paka nyonje fuzi ya nkegura hendere mwene hati omu parliament wa mara mu bisanja binga ono mwana kwesimbira no jangu yamara emyaka 5 nchikushara chimukama wanje kandi nyonje tukutera umuranga peace tugambirira mugama wa president Museveni ngo abashija abo ni ba betray kano jangu bakatandikana barazo mu kishaka urutarakata karumara namwe n'ubahata munagiro tuku basa kudividinga kabare minister bisanja bingahe nangwa to respecting a president David Bahati respecting ni endo lebe no mu kamera ande ejo politics munyoni yo murokore yo mujunwa baba juno bakunda umushana reka kudividinga abakigali reka kudividinga abantu abo nibenda kutera president Museveni akaru haza nirebera arari nagamba mwana ati mu mutafayo security regurugu iwe security winenera chairman wa pate kwa rabena ishaka hereza pate fraga bear umuntu iwe yineno kandi ninkumanya isho tukazaka bale rukunde gumeho umupiro yu ebyatukoze nabyo nkabireba akayadisorganize ngo mukoraho ngatwamurema namwe ntati ebyari kugenda nagamba security iwe president Museveni ayijire yahereza umuntu bendera notekateka ngo naenda gushaka kwereza security nangwanyo wo etino kubire mureke tuombe kihanga iwe mushija wono bojirota nyenda ngambire ngo mukama nabwe nakureba njenda tubaba rukore bo mushana mureke tubaba rukore mushana etino kubire ninshaba mustenka ba ministers ihanga ryona bakwisene batureba abizire nka independent to respecting a president Museveni eche kintu nicereka ngo tuturukwereza Museveni kitinisa aha kwa president akwiro gwa minister president akwire myake ngaho ri minister abandi nabareka konki wakugumizamo mazimaniwe ahabwe cyo chonka respecting ekibina cha NRM or respecting a bendera or respecting a president Museveni because hino rya higuru ya NRM hino rya umuntu yinamana kusinga ekibina kandi hino yinamana kusinga president Museveni wa resire ekibina mu Uganda mwene watu David ijo ndebire minister hanu katuna bari kwirukanga ari coordinator weye abantu bagira mu rukiko abirari uwacharo ngo chairman wa movement wa Katuna Town Council kuya turukiko bashanga ngo nahagira Bahati bamwirukize mwene wabo ri minister yari ukareba ryo mu situation ngejo y'abantu bawe emyaka yiwamaramu ati notekateka ngo wasigari gasiki David Bahati mukama wanje wasiga kabare rigasiki ebenta mbabyago no itena ngo tukore kintu etirashemeze president bantumwe myaka yi president amazire ntwena ngo amurundo gutumushemeze bantumwe owa independent weno rije nakuja president ni Museveni ni wansindikire muje tumugambira kwereze bendera turi kumureba kando bwire bwahwire kandi akaje muhatarara biremo otaherezo umuntu wa independent akaruru kawe echa kabiri ningenda kushaba opposition abaryo eje myaka 5 nitwe nayo kushemererwa konka tushemerererwa mu businge ningenda kubashaba ngo mwije mu rugo mu opposition mu rugo wogo mweshongo zeri zanarana gamba busha nareba nayeshongora okweshongora nakumanya okweshongora ni kurunji ebyeshongoro byene mbikunda konka bariyo mwena bambi mwije mbakire mbiyo mu opposition mbiyo mushagama nimureba nebyo bijwaro byeye byeshagama no bwisimanye nakara yo kwetana nakara yo bwisi mwene mwije mu rugo mu opposition mu rugo wemwe awako kojo kakeshongozi mugaruko mu NRM president Museveni nayenda kutwisya buri hamwe hona uturukwenda eco kubanza tutungira amajuta gitu eje myaka 5 izo nizo gains hati zitwaza izo mu kujaga no protecting gains eje myaka 5 amajuta nigabaga atandikire niyo shonga habwenji abantu aba villages sente zo zona niziza kuzo mu villages
tindi kwena ngo nshube ndebo mworo tindi kwena ngo nshube ndebo wabire na nyama mukeka ko kunabire nimbyamaho tindi kwena ngo ndebo rukuzunguze kisirira kuza kubyama nko kunabire nimbikora nyowe nkagira henjara no inenjara yandeba nko wenjara nkabaho mworo no mworo yandeba nko mworo ninyenda kushaba abantu mwe abari mu opposition nimangu mukaza yo mwine shonga ubumwe tukabanyiza ubumwe abandi babanyiza konka ha murundo gutusasirane tugaruka umu NRM tugeze se myaka 5 kandi myaka 5 niki nakantu kace munonga mutaho wa independent mutaho mweshongozi mwije muterere president Museveni muterere umuntu yine bendera rero murebekera abakorerwa mu Uganda mu Kashimira yo point yawe yambuza ngo muri singiro team peace yahikanga ati nomanya n'ekintu kibo umuntu kwegambaho konga baturishizana bazafitira amasibo ko ari abari ekintu kikwasira yo vibe ezisha ba member of parliament nabo baba bari kureba tayari TV ni baza kutira amasimu abo kwabona banterera ba MPs babine fraga bona banterera barhono bare nyenda ngambire peace ngo team peace ekiri gukora ground eretira amasiko g'umuntu waburisho amina abantu babene bareba meetings za structures nizo mission zitambura konga kandi bari batabye mu structures enyima babe babuzugura abahikeho urabafunga kunganye urabahumurize kandi timu yawe echekozire nibwo muri mugokozire munombe so buri muntu wena kugarurira abantu amasiko kugambira abantu amasiko kubagambira ngo nabo NRM bagirimu kugira ngo bajiryaro baju kandi niyo inshonga eyijwi kandi no kuboreka ngo Museveni nabakunda tata wabo singiro twine constituency 5 yo kubanza ni singiro west kuruga hagomborora kuzaca hatariho team peace waza nos wa Bright Rwamiramo minister Kanyundo waza izisha noza kushanga team from where C1 up to the sub county up to the constituency waza bukanga nosi waza bukanga county yakangwaje yanasana byanyuma noza kushanga ngo team ejireyo nawe twetaga no kugira ngo abantu team first of all nyenda mbahereze portion mujetegereze kandi mukimanye ngo team peace okujoininga team peace tuletaga kushashona shiringigana nyekundire it is a voluntary ninyekundire hatagira umuntu wakubiha iwabo no kundiha ngaryawe ijo ni qualification wabano nangu president Museveni mukama muhangaze aguma ari president wa Africa aguma ari president waha aguma ari umushija gutatwatire obusinje buturukushemererwamo no joininga peace actually jo point niyo naninzaho mbajagwe sento team peace urugamba ziyo zitambura konka peace jo hakangira ati turiyo tuburenjiri ya president Museveni abantu bariyo mbarebo mushana abantu bariyo mu kintu cyo kureba mushana kandi abantu reka ngambire abanyayuganda amanyabura reba aba nabageze ni bintu umuntu urakora reka ncugambire peace n'amashanyarazi ati kinota kumwenda mu district ye namwe nato inekizibu buri muntu wena rikutera ngo turete peace ndabaka mwenje abantu bantera aro Dr. Lewa mugama wa Doctors Plaza irwara yanantera tigera di ogo mukazi nangwa mpereze ndashika 10 atari bate muri kane na kadete wa Bunyaruguru abantu bona bantera now na ni murejo point yo kwereka ngo sorongaze no kunda president Museveni no kunda Uganda team peace igwire kandi niwe no jano twereza amagazi no jano yongeraho abo kwa no kirebe kiturukombeka ikintu cya hati n'ikintu cyo butura kandi cyo bwijwe erizoba team peace urugamba bije abantu bingi ntwaguma ntindra konga takagire mu kahomoro ahanshonge ejo nyenda kachene na peace mwongere kutangaza umuntu ariyo nareba tayari west kugira anti president Museveni abantu abituyo ntumurondero bwa hati ninye kundire tubagambira bareba mushana abo kujaguna umugendano mugura because turebere of recent abantu nubareka hebendera zibina bya bitari umwe na bimwe nebegita NRM tugire gwinjiri ya peace rugamba eriyo ne bashenshera ninga numbahereze sente kanta hemaho sente konkane approach yes. Approach kwihani tutandika kuronda karuru ka muzeyi itu tukaza iyabandi bataza twaturuka umulayini z'abandi batagambaho izi bateta habugenye izi bateta mu nciko za NRM izi bateta nkahe twazo mu ghetto twabugana ghetto abo ghetto bona nyenda kugambira
okuruga kitwe okuza ntungamo municipality okuza rubare okuza rubanda okuza kisoro kabare kanungu tukagenda ntubugana geto tinyine masiko nk'umukuronda karuru ka NRM nibakira kuhigira mu structures konka bo ezo categories z'abo bantu reba na Christmas nkaba mbine geto nkasiba na geto barukungiri bono mu campus zawo mwini tuturonzire umulayine ejo twaronda aba bakazi bamba batingira bwegamo ninjya ko mubiri gwanje abo twabazamo ningira ngo abo wabamanye mwabahereze ngira abo twabahereze ngira so abantu bareba ibi turi kwegesa kamaze kugambira abantu ko bakwatijaga nicyo kiri kubareka no mu opposition abantu kuba kwati nambwe nyenda ngo nyowe umuntu randebe makarunji kaye narimo nyenda ngo asimira abantu babiri uwo kubanza ni Honorable Mary Paula turyahikayo ubwo niwe yanshangire ndi frustrated akaruruba katwire hatino uri kumuriza n'umwe wo mu pati kandi nabirenye simbiro mu pati Honorable Mary Paula ubwo niwe akambudabuda abandi bariyo ni banyoha ni bansindika kisika undijo uri kumpa umutima gwa pati nubwo mukazo nsitama harubaja akareba uko baguma ni bampiganisiza busha yampikingayo kandi areba mu mutwe harije yankirizayo yantarwagati umupato mu mobilization undijo ni recommendinga General Henry Tumukundi nibo bantu barangambireho ibintu byuko mwene kutamu umutima gukwekunduka kunda nihanga naho abandi abantu barire babaje noshwa ababa uri kureba ngo nabamani bone bashandikiza tibari kurundarunda abantu abamwe ni mugambira abantu umuntu ariyo nuija no mushandikiza bitubwe twaza kuba bamazima tariho abaryo mu government babire baryo mu opposition nyubuka nindanze ya screen nkareba nabari ba speaker bakabara konka ukubabudabe timwegera ankora ya president yo Kaguta Museveni icyo cyo kujaga cyo kirekire kizume na Kaguta Museveni okwiyayo among akamukora akija akabasa kuba na hikarurengo rwo kuba na speaker president yo kucangira kandi akamubiri kashibwe obuye wito wa mitombo which thing satayebwa ebishani bye yetimbyije mu simu yanje bya FDC hati mwabwenje muri kushandikiza abantu bari yuni bija mukaboha kandi cyamani wa pati wari kukurura na leta ogwo ngo umwuga piso gwaine gwariyo nakora kandi ngira ngo nico president yahengiro muri yaka karuru akarondo umukazi yafumaguza rukera mperize kumutwara nkamutwara kabare kuri yo mundo ko mu geto bagura hakanyama abasibiro mu garaje abasibiro mu rwondo nibatamengaro na pisi natamengaro ntugumukazi bana uguna naruganka hogu yarya nabo yanywa nabo yatamburamo yagenda abandi ni mureba banteshesheni noreba nk'abantu shongo nibatura nko mu iguru ubu nitwe turiyo nituronda karuru nituzwira misho imwe hatiye president yaza kuzaho rero muze kugabana government yanyu konkitwe katu korera ihanga ryito hariho nibwo nanagambira hariho narakureba akajya ati mwe ngagace nuriya we nagamaze ehe mbaza bakikaye ebito wakoze yarakoze una kimwe cya kabiri esande wire babire bantiro wa president ngujyo wa opposition umumisho ga president ngeno kace nuriya umukazi wari kora nawe ogwena hagira ba opposition ati nisiba ninyeshongore byeshongoro byabishemwe rero kandi hato mumwe ongire ngunyowe nimba ntwaza ya president tari kugayana kuyo kubira nagaya takachirizo kumukazi utaramazire primary utarashomere senior zanyu utarashomere science zihangire akamukwaso bujunanizibwa kandi ningira ngo president ruhanga namugambiramo
because umurimo gukozirwa nyo ndeba nturo mu bururu Gerard ntwiraho mu karuru tinkarebaga vibe omukaruru ubururu bwe no butirwa nka vibe erese rwo mukazi ninjira ngo urahangana nacikora gacene kamaze mbuze nango abanyarwanda kumukimanya ngo arabanda bari mu intare mubaganye bw'umununga ku chapisi bari ba minister bari ba commissioner bari ba director katubiri nabo bakoze iki namwe nakaru bari kuzakatira cyo kureba nango no muntu nango na leta na t-shirt nengo najigabira umuntu washa pese ombagambo chimwe bibiri samenjera page 2 maretu tujera chaka chaka webare mnonga mwebare timu yanje yineja nayo nyo president Museveni bari nkaba munshandagira umushagama ni mukunda nk'umuntu so wabuza ahagwinki nituza hantu bakatwakira tituri kunugana tushanjire ba maraya twabashomese kibashemerire gukora twabashaba ngo bakore groups zabo kutorarwa mu karuru president naza kubatera misende because abantu binjini ba maraya ha street tibo konko umuntu narondaho kutora habure ushanga y'inabana tayine cyo kubarisa mwana kimuretere gukora ecata kukoziri twashanga babageto twabashobororera nangwa bageto benyuma twabahire n'entandikwa for example nkakabare twashanga ba boda abo bareba ngo nabashuma abo bareba ngo nabayayi abo bona twarunda twashanga be bitinisa twabashomesa ni mukunda muzeyi konka muzeyi w'umuri kukunda mumwore ko mushana mumwore kabantu in fact nimbagambira mwe nabekitinisa bakama abari kunda president Museveni reka kunamuka mugumya ha mutima muburire nkenjiri gambira abantu be president Museveni akozire mwere ko businje bwahira abantu mwere kamashomero nangwa na washanga hino muntu gukora inshobe muhabura habwo burungi bwa president Museveni so echo nikija kuretera abantu okweyongera okunda president Museveni kandi nico kiretira abantu okuratira team peace rugambwa in fact na afande Mushabe owaseki nawe hati ari ajoiningire team peace rugambwa ekikuru we najati mwe ekikuru kureba ngo muzeyo gwe yasinga kachi akaruru kandi yakasingira percentage ya higuru naba NRM so afande Mushabe nitukusima nitukwebaza okureba ngo norebo muramwa omuri team peace rugambwa ninyenda kushaba ba ministers abari yuko abine sente ito tutukugaba sente konka mututwere batutwere sente omukutambura ntwetaga fyuwero okukora talk shows ezini tushashura sente ahati tushitame habwa busha ntushashura sente konka sente ezo ntuziho muri banywani beitu okureba ngo abari kunda president Museveni abakureba ekitimu peace kwisene ekora egira ngo mbwene rizoba niwe kankwe yikumugende orebe timu yawe niwe kankwe yabiro gendo orebe timu yawe so okukunda president Museveni obugiga mu bitungiro mu murembe gwa president Museveni nyine kindi kugambira bakama barire omurembe gwa Museveni bashuba bamurabe nyima baryo mu government ni ba supporting opposition under NRM ni batera president Museveni amishen bamusimayiringira konka kuri ni bakwata sente ziba muhiremu baziteko munchi omunsha opposition so ni nyenda kubashaba obwo businjo bumukwise ni muzaniramu angama motoka gumukwise ni muvuga eshaha neza kwika ni mushanga mutakine ukutora hina bunani ngamba na berizoba nabagambira ijero twaturi bushenyi basajja bara bakagambe kintu kikangwata ho munonga nkashasha na hati nimbani yaho ni nshabira family ejo tikujimanya konko mushara zanje ni nshabira Sudani omushija no mukazi we bakabina abana babo bashatu abishiki babiri abasirikare batahamu kubatahiremu oriya yatera bari y'amasasa babeni bija kubita hatahama abandi batera baharabeye babira amasasi ba communicatinga na basajja baraba yasindike nyonyi kubakira batambura urugendo ruhango aho babire nibaza kutembere ejo nyonyi mwene ukubizire bahiko mu Uganda ubwo mukazi wa Sudani ya Jarata yahika yafu
mwene obwo businge in fact basajja baraba munyikirize ntwara umugisho gwo kusima okuyamba omuntu nkogwe nembabazi aza mukama kuhereza umugisho nikirunjo kuyamba konka ngenda kubashaba abantu mwe mukundi hangari yanyu reka kurebe sente zishire ijoro kandi ndaba mwe babakwata bine bisente bine kuti ya sente omurembe gwa Museveni konka naco kibaremerira igamba kwemera ukajya Museveni ni murungi akozire nguto aresera amashomero akozire iki atwire PDM omwono nawe yakwata hari miliyoni no mango arotaka kwata miliyoni konka kwasire tebento barebo bwakutambura ebishani byakutekaho kazatujya no murundo gwo kubanza kubare mitwarigana akwasire miliyoni yakora hoteli yatunge nkoko yatunge mpunu yatunge mbuzi nangwe cyo cyonka to kigambira okakisimira mukama omunsomu twinemo bwire buke iwo kutureba obwire obu twino munsomu ni buke okusinga obuturiza omwiguru so mureke tukunde president Museveni ebirunje byatuhire ni mubireba aho umushitama mu ntebe yawe aho shitama hatari president Museveni kuruta shitama so join us turonde akaruru ka president Museveni buri hamwe hona turebe ngo twasingira higuru mukama ryo mukwezi wetu we bare mnonga team rather peace rugamba muhabuzi wa president ahashongezo buhinji no burisa otireho na nentasi ya yomaka kuraga buri muntu yagera kasento mu shaho reka twetorore mukace tukwate ahasente omutuma bwetu bw'abashubuzi ntujagaruka time ndijo twineyo no kwatago masimu bakatugambira dot done gende to mucanga cyabo akaruka president Museveni kariyo ninga shebto antugamba batugambire bo abebembezi uko mucanga cyabo nobetwaza bata nibagambira injiri ya NRM ninga bahunami bagerekera president wenka mureke tumureho kaci. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. Get your DSTV decoder today and be part of the AFCON family meeting from 21st December to 18th January for just 25,000 shillings on Super Sport. Can I have your number? Our families don't meet eye to eye. You tired? Your grandfather was a mere squatter. What's happening? We cannot afford to lose any more business. Today I want to settle this once for all. Feels like we inherited our family wars. Love and Beyond Season 1, Monday to Friday at 8:30 p.m. on Power Magic Prime. Stay connected to DSTV Channel 148 and GoTV Channel 303. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha bei kache emitwaro munana na kenda zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro nane chweka zonka rero shemererwe obwo kwerebera channels nunji nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro gumene 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro gumene kakaga Zuku Classic aha mitwaro 255 Zuku Premium amtware shatukakaga na 5 yegite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Masha Lounge and Motel erukushangwa rutoketa mu Kanso Metoma District yakuretera obuhereza burungi munonga oburumu oburaro ubwo murembe ubwo rukubyamamu okebwa no wawe ebarero mu buri kimwe cyona kunuya no kudigida basi kandi jo yetungira obuhereza bwa sauna na steam bath parking eyo murembe yoneye marira ebyo kurya ebyekifirika ubwo hatu twongire muna n'abateke barungi munonga tutayayire hato muri rutoke town council kandi torigaruka kwefuza okumanya ebirukukiraho terese mwezi noti mushanju 2 83 78 noti 9 Masha Lounge and Motel niyo yo kabuzima.
Ekipya kiguse ku katale kyogera vitamin E Pinky Jelly yaguse katale ne back to school packages wangula ne kyogera vitamin E Pinky Jelly wamu ne kyogera cocoa butter jelly nan perfume jelly ne aloe vera jelly products zisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga gula weesigire wangula ebintu okuli t-shirts boda TVs smartphones school bags ebitabo school fees watamwemu egaali n'ebirala bingi nnyo gwegula bizigo okuli kyogera vitamin E Pinky cocoa butter nan perfume ne aloe vera jelly akalulu kali mu kizigo munda weesige bw'otuuka wakatikati akalulu kajeemu okumanya ebisingawo kuba noti 7 noti 214 563 oba weereza whatsapp ku noti 7 noti 214 563 fee haba kyogero tugamba clean your skin ne kyogero products. Washesha inkureba amani nashago ine mingi mushija ariyo umushija atayine shongo mukaza n'abana baba deko tanteza kabari ndasinga akabit kandi worireje cyane cyamani no kandi simo higuru habo kubago tumana gaitu nabo kandi shika program no mutegana tuba turha from Monday to Friday akugenda kimwe hano majumuna gashamna na zihangwe ni Brit Inch na MC Kozo otherwise no kubahereza vibe mpaka nishobora no kurengera nabo bona bari hambere mo yabo bari handi imbere zitatu na zimwe ya driver ya buri conductor ninga yowena uri ha boda yabo konka uri kuchapa kaza na bidi ntwenda bakora abanyana bita bari kuriya seriyengezi omuriye cyo reka namute habafumbira n'abafumbira kazi abanyarwanda kazi mwese ndabashuhuje kandi turabifuriza ibyiza gusa amahoro masa n'amajyambere inshuti kiramanyisa munyana w'umuntu katoryaso anyway program Mumteganda urwo kubanza kusiyo rwa katanu come on the Dusk Drive 104.5 Abanyashigezi FM. On the Dusk Drive today, Rachel, at what time should your husband get back home? At 7 p.m. If you're not home, where are you? As a responsible man, at 7 p.m. where are you? 7 p.m. We are supposed to be at home. By the time dinner is 7:30. You where are you at 7? What kind of dinner though? Program The Dusk Drive. This is 104.5 Abanyashigezi FM. We are your #1 favorite station. Otaferwa aha Tayari West. Tayari West TV ekuretire program touch kugomane tukumurikira ebiri kugenda mu ihangeri ebirumwe byo butegeki ebyamagara ebyo bwegese n'emiturane y'abantu n'ebindi nyamwingi on program eji buru wa kabiri nitukuretera abahangu kumurikira enshongezi twina amasiko ngo hinitafarira hango eruturateke hakutwara ihangeri omumisho nanyo mushuganisa wayo Assistant Inspector General of Police Hassan Kasindi Otaferwa aha Tayari West. Otakaferwa program ebiru kufomunsi urwo kubanza kusiyo rwa katano shahe muyo mwabasyo aha Tayari West hamwe nanyo muhereza wawe omugaranda Netanyahu Special Forces Hasta la Vista. Otaferwa aha Tayari West. When it happens, you hear it first on 104.5 Abanyashigezi FM. A very good afternoon. You're tuned to 104.5 Abanyashigezi FM.
This is the news. I'm Flavia Nansubuga. First, the headlines. Uganda's ruling National Resistance Movement, NRM party, had by last evening received at least 97 petitions challenging the outcome of its chaotic internal primaries held on the 17th of July for Member of Parliament flag bearers in the 2026 elections. President Yoweri Kaguta Museveni yesterday met and held discussions with the United Nations Director General of the Food and Agriculture Organization, FAO. He also commended the FAO's ongoing support and expressed readiness to enhance collaboration with the agency to achieve Uganda's development. And that was the news on 104.5 Banyakigezi FM. I'm Flavia Nansubuga. Have a good afternoon. This is 104.5 Rukunde Kumeho. Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Abachara empangare ni mwe nabishya bo murembe musya noyenda kujwaro karebe kaje nko mukazi w'kitinisa ikiriza twanjurire the Light International Designers abari kushangwa mu rurembo barra abantu bakumanyisa ngo bakuretire myende y'abachara y'emikoro yona nkeye mbaga jet party dresses, evening dresses, ibiteteye bya office uteberwe na za casual wear bine suits hamwe na blazers ahabwo mucyaro uri kwenda kurebe kaje nendijo minji kande yo murembe buri style yo mwenda yona bajine taya ireduka yabo mpango muri mbarra hari Mbaguta Street Easy View Complex iduka namba U anana munana bagaruka bakora n'itajari Western Nakenda hashungwine na Mbarra Central Market bateresimu 0 mkaga na mshanju atawuna mshanju chinana nemwe The Light International Designers munywani wawe umbiyo kujwara no kurebe kaje. Mukakari tandikizo baryawe na program Gogonoka. Alright, ganina katanya zitano Banyakigezi FM tanjiro kwakira kandi no kutangira mu program eji ya Gogonoka. Alright, abatwetegura kuzakora imirimo itari imwe n'imwe abahinjira yuno yitegura kuzomusirwawe audio wa boda audio no yitegura kuzakuvuga okubasa ko bano isi yahereza abantu umurimo gwo rukora no kwendeza ibintu byonga no kugira ngo Gogonoko yana nuro rwo mu kitanda obase kuba noza gukora kosa nagira ngo bafana agenda amaguru tugamugaya nabwo cyogeze reke mbasakano gicu wayikorera muri yakashishe no mabinji nagenda rimwa kugici yakora amerwa biyona urayajya tentasi kabura atakasimfika kabura ndandika kwetombita kandi kinyo kwetombita twuruma cyangwa munonga generation yiteiturmu yo runyetanyeto n'ibindi byora nibajoge ndi no kubwa kuba 10 nyaboneka barukuhireze because baguma mu costab nabwo turakure je bare niwo wimukire kandi niwo takimukentwe cyangwa rwo mu kitanda bazamura mu gwawe uze kuchapa kazi na bidii. Mukakari tandikizo baryawe na program Gogonoka igani nakatonye zitano rukunde gumeho abachara empangare. Yes,
Yes, alright, mukurikire cyumwe omutumwa bw'abashubuzi obwe n'oburanguka mu 2023 twagarukira cyumwe n'ekiganiro kitu ekya Team Peace Rugamba eine ehururu eyeryo nebuza erukorondera Yoweri Museveni akaruru president w'ihangeri hati ntwije kuba nitwegitwaho abantu kurugira kimwe muri ntungamo hamwe na Mitoma abantu ba coordinators hope free nabo bakubana batugambira injiri ya Team Peace Rugamba uko yashyikireyo bo ebintu nibigenda bitoko ntureba abantu mbahindukira kimwe kuruga mu bine bindi barukwija mu NRM kante kateke nti umurumo mukozere mwa mukacene communications officer reka tubanze turebe katandice no Collins ni ntunga mejo ni yes ntungamo twakwakira we bari mnonga mutebekana sa programu kandi hamwe na Team Peace twe no kutizo mu studio rizoba y'amazina nabanyata Asimu Mwamba kandi ndi coordinator bwa Ntungamo district umwami Asimwe tugambire enjire ryeto ko muri Ntungamo Ntungamo sofa Team Peace Rugambwa twamaze kuronkinga tukabanza tukuronkinga county level tineho coordinators bitu bamashaza kwa tina amashaza kutene constituencies zitanu muri Ntungamo kandi twamaze kubaronkinga erizo bendi gambira twamakwendera ukuronkinga parish level abantu banabona ba mobilizers bitu mwazo nsibire umushaze rya Ruhama East twaronkinga ko gwetu betena ba members ba parliament faraga bearers bitu na rogayo tuja twaronkinga mu afternoon umugombero ya Ruhama main ni twaragutse twaronkinga municipality atizo bere na roga Kajara kuronkinga Kajara kana shwana bizima naronkinga na Rushenyi constituency so abantenjire okusene bagitambuza kugira ngo bakire kimwa cyaro abo kwa abantu banaza kutambuza kimwinjiri yitu yo kugira ngo making sure bakaruka president na NRM flaga bearers bitu Ntungamo district karuga ko expecting kandi abantu Ntungamo district bwa horo twatkozere percent ya cyanana na mukaga kongati ya almost 3.98% Ntungamo district umwami Asimwe wakutugambira ejenjiri kuruga abahangwa be nashitamina bakuntu mbatugira mbu negendera kimwe aha muntu wa hansi mobilization structures zemerire zitaho kwansi kugira mbu because twareba Gerard kurija kimwe muri sinyuro natugira ati umurumo gwanyu no kumakinga sure icyo kibuzo nkigendera kimwe no wa mugenzi witogo kurigera kimwe muri Mitoma aba bantu mutekatekere batakubareta ahizo bari kufutera karuru in fact ito abantu ito atinka Ntungamo district nyoni ntegatengo ishimire ko special one of the special districts abo kubito niyo first leader ari kuruga niyo his excellence ari kuruga kandi nangwito nagotino na candidate wa anti yes konka sofana kugenderiza na ronkingo muri constituency ya Kajara tustware bena namaniga anti-gerimu akuti turi serious kandi Ntungamo district tiramo efforts nyingi because NRM structure ni mobilize konka team Peace yitu wareba mana gate iri muri Ntungamo district no ko abantu batu promisinga no kutukura amana garimu itori yarakarura kituntuza kihayoje ko kukiri alright sego nabampurikize ze shahane bakimanya ne bamango Ntungamo district is one of the model districts performing ajegerero mugaje sinjire bakusinde bagabo sinjire mugenzi wanje na soranga na performing 100% kandi nimwe mwine kubaza ku protecting again zezo mwine exactly Ntungamo district abantu bari serious akaruka president nditeka ka performing in fact I was telling people utu tukwasa kunaga gains nyunkanya ga chairman wa district coordinator wa district mbasa kunaga gains zezo natunjira bara mu Team Peace tino kumenga shoka karuka Ntungamo karuga yako kugira star koko mukabaze kandi abantu bitu bari cooperative abantu bari serious bunyamwari bonagezo gukora kandi amana ga Peace Rugamba gatsitirimu atugugwe nigegambirira mutara abantu bana bari committed kubasa kuyaka alright we bari mnongo mwami Asimwe kandi ebe ndijo mugenzi witari kujya kimwe muri Mitoma enjiri ya Team Peace Rugamba muri Mitoma okwe no right honorable Thomas Taye warkorga nayo tusubize percentage turera rwoko
webare umutebekanisi wa programu amazina banyita Mumpe Collins Chifene kandi coordinator wa Team Peace door to door mobilization mu Mitoma district. So echa Mitoma chomwe nico ncegambere habo kubashitukireyo tukaroncinga door to door mobilization mazima abantu basimire habo kuba nkabanza umuri Ruhinda county kunagiremo abantu basima twatambura ndukuronda mubonanka coordinators kuna amazire na meeting na General Tafire constituency yeye tudizira umugisha ngo kushanga constituency emwe erimo ba flag bearers bashatu kandi ubona kuna aba meeting General Tafire Honorable Rebecca and Omwami Karitundu orya RC5 abantu bakasima kandi bamanya kugira ngo enkora yitu neza kubakora kunjire nyumwazyo mu Ruhinda North ahi Right Honorable Deputy Speaker ahari MP nango ko yica yarabiro hari hano opposite konka habire hariyo resistance konka kutushikireyo twagamba strategy yitu bayisima bamanya kugira ngo ikintu kitu nikiza kubakora ahabo kuba hariyo wa independent ayisimbira RC5 konko kwa independent akargo FDC mbweno gutumanyire ngo icyo kintu nikiriyo nkiza kumutera then kunaza Ruhinda South constituency twineye ekizibu naco nikite kizibu ahabo kuba MP oriyo current bakamusinga bamwima flag yagaruka nyada kwesimba hatumburize koro waremerwe koro wakozire ebisanja bibiri uyine bendera hata abantu bashazire mbenda kuhinduraho president yakwate bendera yagihereza aho narebo kazora hati yo ngono yenda ngo yesimbe independent so hati twagira ngo Mama Collins deka katu peace tuongere hansho ngecho eto nico tusibintu gamba ho Mr Collins turi kugamba hari aba honorable minister Bahati hamwe nabandi umuntu kushanga ojiro mu government wayebembera ku maremyaka 10 15 20 so hati kubakwima bendera wagire kiniga washuba wija okurumba twatujya ngo abantabo kubo kwane bamangwe bakunda president Museveni bitari bishuba byabo barekure beije after 5 years aba nabo babatine ki bakorira abantu babo konka bareke kutubiha ngo tukunda president Museveni kandi batakuratera amateka geci batakuratera amateka geci bina barenka barya higuruye kibina manye umuntu we no kwija independent nabarya higuruye kibina eco kubanza natakwa president Museveni kitinisa natakuhereze kibine kitinisa nihanga ryona we nabari we nkomuntu nkomwe mutamuhakaruru gumiza mukoronize hati twashitugeriremo abantu bo bamanyire ekiriyo kigendo misho ahabo kuba coordinators abutufunde nabo kwenda ebendera ahabo kuba bagira ngo imyaka 10 yawe ehwire hateje dacika lekera na nogo butwire flag tubene kwatanye then aha harwenshonga ejeje yo kuteka ho kishane cha president akagira president no wanje nyowe ntwire nawe hateje ito turiyo tujahakanisa ahabo kuba tukumanya ngo no wa president no yakwase flag akagihereza ahabo kuba tubintu bagira ngo no mwakureba 2020 General Tafire akaba ryo museke konke bendera bagihereza ho narebo kahonda abantu bagira ngo General no boro ryo museke konka reko go bahereze bendera abenu we yatujekero parliament General yicereza abantu twagira ngo reka tuhereze oriyo bahire bendera mwene hata nawe tumze ngo obubahereze bendera ho narebo kazora hata niwe yiciriza okirijemo ito tugira ngo ito nkati mu peace nituza kuronda karuru purebuka kugira ngo flag abo kuba abantu ntubagambira ngo iyo tarebe kindi cyona iwe reba bus ayo ararebe bus iwe tiking ayo areba bus abo kuba manifesto ne ya NRM abo kubogo kwa rabere nashitamo mu ba MP zabine flag hati yaza kuhindura entebe ntibanza kugira ngo numuse umunanko umukokasi taragarekeyo mwesho bagira ngo bazagabera ke
nungi ya Ruhinda South bambaga be ya NRM wa independent takubire ya KKJ wa NRM wa independent naza kuryaho mwene ninshaba Ruhinda abanyamitoma reba twizire kandi twenda kurugamo mpaka 2015 then aho tugaruke tuzemo na program ndijo iyi president yaturaganise mwene ninshaba omuntu orarebe omuntu natambuze ipapura icyarabe natambuza yikiriza uteke yizina ryawe utakaferwa abo kuba okushemererwa kwawe nkiyo nkomutezi w'akaruru okwiza kushemererwa nuwaheza kwehandikisa hariya hato abantu ijana tugabura keke y'amashemererwa kugira ngo president yafuna 90% flag bearers ba MPs na ba chairpersons LC5 tubende tumanya kugira ngo niwe noza kurya abo kubitwe no gumurama gwa team peace go kwenda ngo umuntu wahansi na waganyirwa mu government age nicyo kitoroho kandi nicyo kituriyo ntukora kandi tuzakutsingura yabare mnonga Collins zabwe bagamba birunje byo na no mu rumo gwokozoro muri mitoma twagaruka turukwetebekansiza kubantu funa amasumu yabakora aba barukorwa tukureba accountability mu rumo gwaguriyo no gukorwa tongere ku piso bani wabanuka chene ara tushobore akintu cyaba abantu abayenaramo kujya gunaba NRM mukabizire independent kandi president Museveni abakujya bari babaganisa mu Burundi nibo twanitushaba moderator ngo bareke ku pretendinga no manyanyowe ndiyo mukiga aza itwa bakiga turakunda amazima nitukunda amazima akwana Yesu akajya ati mugera amazima gabahindura bo busingi hati abatwa twamazire kushobora twakugira ngo aha top twineho president yo wereka guta Museveni twinehe kibina kitu cha NRM tino ndijo muntu wena ori yahiguriye bibintu bibiri tuko so kwari kuba birori minister ori kuvuga ori na minister muzeha kukunzira akakutora no mubandi akakutaha cabinet okashoboka ijanka independent noba noshwazana echo kubanza noshwaza president Yoweri Kaguta Museveni echa kabiri noshwazi ihanga ryawe in fact nyoyo kubira ari nyankabene mbajanti abana bari kurya mwinsi yabo yenkwe akwato kubaza kubari chairman wa NRM okarekura obwa chairman NRM principal balire mu rukwe NRM yes okarekura obwa chairman NRM munyowe ni janjuire bushi manyoko no kwijajuire bushi yes nabayijajuire bushi ari wenkanya munegene tayine president tayine weni wenka which means ari kuronde byeye na family yeye tari hakukorera abantu ebimuremire kukora emyaka egi nayenda kubikora ryari kandi nyonka Mr Honorable Bahati ni musima akozire konko bwakozire tibamuhire bendera so ahereze president Museveni ekitinisa ahereze na NRM ekitinisa ninyenda kushaba bari yoko bari kundeba umuntu wa NRM wa orukweyeta no wa NRM ari independent ogwe nashwaza president Museveni nashwaza NRM mutamuha karuru abine kimuri kwendo mu myaka 5 eje yindi kubagambera mutamukombya echa kabiri barekeraho okujwara t-shirt bakazita hebishani bya president Museveni na wakete kasa bakamwereka hamisho konko umutima gwa batagizire ki batamwe nyoko narebire General Secretary nyina he baroha narebire General Secretary ahandikire Mwameru cha Todongo ahandikire Honorable Minister Bahati ngo arugumu office immediately nawe yarekora nyonka hati ntwiro montaro konke ntareze nabentwire muzikazi gezo kujya ngukorere president Museveni naja obabanyita ninza kugwa harutaro mpaka mpikira hakukorera umuntu wahanso mworo kandi nkayisyo buhereza abantu nkakundisa president Museveni umuntu wahansi akamanya who is president Museveni so abantu ba independent muri kaba opposition by the way urukwenda bo bakwisene bahurira kimwe mu bantu ne barwani sori yine bendera ogo president yizira ka respecting akakwasa bendera azi ho kashanga no yihawe kitini such president yabire nakora noja unano kunda president Museveni amazima nota kumukora no bano kundi hanga ryawe
omuntu ori kukundi ihangariye nogo warebiro ou president yakwase bendera akajimo aha kuba kikarebwa ensi yona na hati yamara kuriya ensi yona neza kugira ngo president Museveni asingire Kaguta Museveni acinamani tebo haburwa cinamani n'amahanga gandi nigakireba so aba independent bambi in fact yesterday ogo mwishiki ni Chatrid dogo yesimbire Bushenyi ni Chatrid no akabari MP 5 years back honorable kambe ngushare mechirimi urukwenda kwegita akiganiro cito kabasa kujo kuwatensa basa kutera sumu notu mushanjo ina mukaga ishatu noja kuba norabamo obase kutesa ogambe na presidential advisor Peace Rugamba umugambire yuko wanyu chemerire kita Collins twagaruko wawe menwaro turinzire abaratere sumu hanshongezo metoma wochiriyo nohereza submission yawe nankiriyo ni ngamba ha muntu wa independent ndokugira nti abirari MP hemyaka 10 ubwo abirari MP hemyaka 10 hata bamwimire abantu bakemera bajya mu benda kwinduraho president yakwate bendera yagihereza honorable Kasoro hatiwe toshemeye kuba nubiza nugaruka nugira utoriya kandi yamorwa yikiriza ngo abantu barebere ebyokozere babisima konkana ibintu ndijo ayongereho kandi hati kutugire kuza kureba twareba nabariya emirondere y'akaruru twamanya ngo umukuru n'akaruru hataza kuza mu kusiko mugwa hato mu kusiko mugwa hatwaje ngo hatija team peace yo team peace omurama gwayo ne bendera no flag tujya mwene hatereka turwande flag ejo turebwe kugira ngo ejo flag twagira yagaruko mu kibina cyayo yagaruko mu kibina cyayo abo kuba hategesha ruhinda south cyabaho bakahereza umuntu wa independent njibanjye banyisa kugira ngo bashara y'umutongo abo kuba twine chance yo kugira deputy speaker tukagira historical genotafire hati twagaruka tukafuna umuntu wa independent njibanjye banyisa ngo umutongo embera zanyu bagitemaho okuguru kumwe kwentebe ya president natakigaruka kwikamitomo akashitamayo mwene nishawa abantu baruhinda south murebe bendera esebo gamba nitwe buzo byawe amuramo gutanta ugamba hosebo amazina gawe Tayari west esebo amazina gawe naho wateresa ubu ni kabandana na atendera sabirezene muri singiro okwe team Peace Rugambwa no juma natangirira Peace Rukundo hamwe na Muhammad Gerard aba program y'Inyamuhungi nabanje wende ko na nyone hari n'ingira hari Peace Rukundo onka nanienda kubanza kubuzaho Muhammad Gerard kandi umwana wanjye onka nanienda Gerard ababanza gutafura nabo badereki karoba imbere kandi kayino barabyo kapana kwe arawaye na revi onka afite macho fitaho kwa tambura bakanga kugaho kwa frada bakamere kwazi cyo kirezwa ki cyo namushobore abo muri singiro abantu biruke nabateka teka kubundi rero ndetse namonga babateka bakazamo abamwe ababanya ko independent kandi abatari kuba abatakagira torada so ikisho kigeze kuhereza mwe ngami yenda kigeze kushobora mwe bari muno all right eshonga yaho twajifuna kurunzi nabuza abantu ikitwantugamba aba independent konka barugamba nkaba NRM Peace no yana kigamba okujambo mubakorire ki nenga shimubinire branch. Hello. I think nuzonshonga zona nzetorora ahabantu kwesimba aheriye kibina konka bari kujaguna ba NRM. Ninjira twatwakigambireho
tiyakikwasa kurungi twafuna timu endiijo eyatwegitaho minhwero turinzire amasomo agandi twine abarikuruga omuri Rwampara hamwe na Shema katandikye no hello esebo sebo tukurire tuhereza amazina gawe na no kutesa kwa mazina ntera Cedric Akargashenyi enshonga za peace urugambwa no kurondera President Museveni akaruro ko zemerire zita ni kashangeze tuzinde mu kushanga nagenda natera ya President Museveni na teka mshango wa independence hello anyway tujya ku bantu bagarukira konka ikinkuramo peace nechaba independence kandi still niyo isu yitu addressing ntuzagaruka tujigambeho mno katwakire abatwegita oyino mzinda rotereza amazina gawe na nenjiri ya peace okuko yemerire amazina nabanyita mu Sentanare kandi nyecyama ninga koneta ahabwa team peace Rugambwa mu district ya Rwampara itwe hurro twagitandikire ntabwo tukatandika ijo twagira meetings nyomwazyo tugire Nyihanga Town Council twaza Ndija twaza Kinoni Town Council kandi twaza na Nomoragando kandi erizo batwagira review na Munonga enkigezi tugizire nyomwazyo abantu behireyo gukora okuba amagumbara twasitamire n'amurika twahereze kandi bashimiriwe Munonga ngirejo ya peace Rugambwa tuko kubanza kumuhurira yitwa Abanyarwanda twino busha twarira ko kika peace Rugambwa okuba akatayiraho kandi twarenkora yeye yatushemiza no kugira ngo naronda umuntu wa hansi Munonga na Munonga kagetos abebara mwe n'abantu abanagirwa nyimano mu abantu bategatengwa bo kurondera President Akaruru n'ababi n'amabondo kandi abo tukutera na Karuru izo barya Karuru tuba turi mu office mbone nyowe ikinakundiye peace Rugambwa Munonga noma atekiro cyukuri kikiri abantu abinemera mu yabo mu government batubizire neka bazi mu kazabo barya bayeza bayino bakwatumana bagarakaye tino bakwasa kumera Kagambe kigambo cha Karuru ninga ya government konga we PC no mukozo yes no mukozo wa kinganya president advisor we akagezaho yareba ngo ya rondera President Akaruru ahabwe nshonga na manyamugasho ahabwe cyana rondera president atukorira ibindi byinji mu Uganda ubusinge bwabaho na Munonga n'umanyi byo kuba mahanga agatotori kumuntu wa hanso go wanaje ko Munonga kurango yamuhiye so mbwe nito Rwampara twehireyo kurondera President Museveni Akaruru jo twikinana nina ko gaza kwiye yuka 98 obwe no bujoreze burunje kurwamo Rwampara kandi turondana na flag bearers bona bine bendeza yanare yes kampera mugenzi wa kuri yarabaju tugambire umurushema cemerere kita injiri ya kurondera President Yoweri Museveni Akaruru ine yamano kwe ninga peace byariyo nakora tongere mamani tandika n'amazina gawe amazina ganje ninye Mukunde Thompson Rivers kandi arukora nka chairman ahabwa mobilization ya door to door muri Shema district Madam Peace Rugambwa kandi ari senior presidential advisor ahabwa agriculture na n'umuntu wa burizo owa hansi akozire umusinge ogutakarebwaga South Western region nyowe ninkera ho buzurizi akuba Madam Peace Rugambwa akataya y'Shema yitu yagikora iby'abantu babe batakakoraga ibyabe mazero bwire buringwa ibyabe mazira obwire buringwa nangu ebingi
abebembezi baturana babitunga konka bitakwika muntu wa hansi echo Madam Peace Rugambwa ayizire kuyihaho ekindi ayizire kuyihaho nangwa abanyashema bagwesoro muramwa ngo Madam Peace Rugambwa ayizire kubinga abagenyi ba Christmas so abo babe barinka abagenyi ba Christmas noiza ubaterera karuru bagenda bagaruka ubwire bwagira ubwire bw'akaruru rwamara kwiza konka Madam Peace Rugambwa ariyo nayoreka umusinge oguriya ground ogwariyo nazimba ayombekere chain kurgahiguru kwika aha muntu wa hansi a LC1 obwiki ogwo musinge gwayombekere gugwonka n'abebembeza batwire tubaragumbekere hati ariyo natungura nebe bambagamba tweza kubaterera karuru babara pisi yabagambaho no bariyo mbabarondera karuru ababine benra za NRM abamwene bahende kibina tubagambira bimeramwa ya NRM turevire recently President Museveni arakuja tumugambe ebirunje bitukozire kante kateka nico wanogezaho kumanyisa icyo nicyo naningeza kumanyisa kandi n'ikindi aba bantu no bareba nibesereka umuri President Museveni barinka kamiliyoni nubazwaro ruhu bahinduke dakika yona kandi vuki ayitungire Madam Peace Rugambwa in fact shema ningira ngo niyekirize yo mobilization akuba kurgahiguru kwika hansi abantu abeyine bubonka tubari mu structures ziriya tubari mu government muri ya munda ayihire y'abantu benyine aba bahansi abatine structure kandi ubo barakutera karuru kandi ubo bafutera karuru aba babene baba banagirwe abageto hari abantu bita baturaho ko mabara ariyo baba basarunzi abaturaho ko abino bunto buke to the extent ngwashikire nakwata aha muntu ogwari kwata umuyembe akagutwara hari ya mudara akaguguza wahura yamoreka umuhanda yamoreka ngo akaruru ko futera kino mugasho umuri government ya Uganda so yatwihayo yatuhereza guidelines ezo koreka ngo twine kugambira omuntu go hansi kugira ngo akaruru kawe eje shakwino mugasho kino mugasho akuba uriyo noyombeka government yanchakare so Madam ntwongera kumwebaza kandi twongera kushaba ngo ayimusyeje agamana aize ahike nabo abatakishikirwe abari kumwetenga mani bingi niyo nikire nabantu abo kugira ngo Madam Peace Rugambwa mobilization yakozere shema nitwe tumutereza guidelines tukatandikiraho noreba ngo azimbire kintu a district 12 ezakozere ezatandikire ejo chain tekabahoga nyoni nyukero bzurizi cheineje yo kugira ngo noza koziso muntu atakesimbaga atakazaga mu structure atakazahoga tinara chikozise kandi Madam kwa mazire kuchikozesa twena twareba ngo at least amasiko gitu gafunire myomyo yo kwegamira umurimo ntugureba guri nkorwa muri shema kacenere kankoretera aho waho namubwire buriyungwa akaruru kenshonga nogera go butubwe bwire no murimo gwa isi kugambira abantu kuza kutera karuru konkimwe mugwehiri tugambira karuru kenshonga kujagu umuntu batamuhereza akasaketi ko mwonyo ninge chitori cha sabori ninge nkomibiri atera karuru aine bigendererwa nka President Museveni kwa kubagambira amahega mushanjo amanye nintera karuru kanje ninyendo busingi nintera karuru kanje ninyenda entasya yo maka ahanshongezo yebare constitution yihangire nehereza umuntu wena wihangire ukureba ngo yayijumbira umubintu byihanga imikoro yihanga yabiriho ukureba ngo uri muntu wena yazamo konka ko cyo kugamba abantu bitu tibari kutungaga kwegesibwa ahabujunanizwa bwabo nk'abanyihanga konka ka Team Peace ogwe mugwehiri twehiro muri mogo ugukwegesana okugira abantu mwe muturiri ati obu president yayesigire gitimu y'abantu babutosha nicyenda ngo muturire nkoku kandi nawe nacumanya president reporter gineje ngo
akaruru tukarunzire tukunami twashuma nitunyegera twagwira higuru nko bushato aza ngweno bantu baburengerwa izuba mu cyane cyane ngo 2015 nkoku yaye sigira aba bantu babutosha aha bingi nimwe niyo kirasi akuba akaruru kareba kaba karondesa babijodoro hati president agize ati kanjende naba nabo aba bantu mwakateka mu muntu wa hasi we nabetera bagufa cyaba nikenda ngo mwemerere nitwe akaruru kaburengerwa izuba karubweyo kari kinji abantu mwe president amanyengu kuyatumira umuntu wabutosha koko umurimo gukakorwa nitushabe 2015 ugambira mutahi wawe ujuru tumushije bari kweta kacene umutimu peace na madamu peace na timu yona eshabire ngutwena 2015 kibeke cyumuro okuhinga tukumureho kuvuga boda boda twemereze ezo boda boda muzirindi sakaruru bakatakiba ubwa biso president akajago bakamwibaho miliyoni y'urukamba Buganda bakakiba hati nitushaba buri muntu wene rwizoba rye 2015 okureba ngo uyimukiramo mazima watera karuru watera yebare mnonga katurebe twayegitwaho maybe kongera point ya kachene ya rising wabuza question ngo ekigendererwa citu eco kunga abantu kandi byo muri mugwa isi niki ati ngenda ngambire programa ntwi n'umugore koko boyi n'umugore noteka kurangwa wa mujwikaje wamutereza kugira ngo yayika hari abantu basima hato butu ryo mu karuru president witu n'umugore itwe aba team peace umugore witu ntujya ngo natekwa kuba n'abantu bingi tukuza kutegereza ngo ise tuyambya itwe tuyehireyo twenda kukunga abantu akwantumanya ngo akaruru it is by numbers mobilization is by numbers kandi muchukora kandi tuchukora nahati turabira tabyami abantu baryo mu kirabu nanenda bayifa abantu bari kuzina abantu baryo ha sausage baryo mu nyama ito turya tarukubyama tarukugwejegera imwe abantu mwe mu rugeyo abo mu butare ba mama mboga abacara abaraguzaci abo butare abaryo mu mahoteli iryo zoba nimwe muri sparing bazitera eshazi ryo nzitwirukanzi yatwasigazayo budacika buce munonga reka turebe ubishemo yatwegitaho okutereza amazina gawo tuhereze na district eyo koramo mobilization deno tugambire umurama gwa peace rugamba okuho kurondera president Yoweri Museveni akaruru gwemerire guta amazina gawo amazina ganje nibanita Sabit Rubejemera chairman wa bona bagigara ntunga mu district dena team peace ni nkura constituency ya Rusheni itwa mturonchi ngari izoba turukumaririza district ya ntunga moyona ninkwe bazo muhurikiza umutebe kanisa kandi nyebaza nabasi taho time yabo bakatureba team peace yakozere kintu cyo nabentaka bire kureba mu kuronda karuru because first approach neba top bottom rero ekika bottom ehereza umuteze wa karuru ubushobozi bwo kwetara ecyabe kitakabaho ako indonda ya karuru yakare bakabajya ngo gunarugo mu secretariat manyango no wa district hato mutaka mukama wa karuru na nabantu atako bamanyacyara mukama wa karuru nakerondera arondera mu bantu abarukumanya mitwarize yabo hati no cyo kugerera ngo percentage iyi president aratunje na abataka gitungo abo very sure ngo kintu kiri organized kitirwa mu ngaro y'abakama bacu kana bo binamani abako bakabatunga instructions abano mu kishaha abamo no mu cyaki obona no muhoro mugere muti aza hakaruru kabo so this time around pisa kozere kintu ni mpamya bije bacishomese no mu region yona bacishomese no mu Africa kugira ngo akaruru nikategekwa mukama wako tikarukutegekwa minister tikarukutegekwa general general wa karuru ni okay ni mukama wako so I'm happy
kugira ngo Madam Peste mo kuyabonekirwa abako yaje nkora tina university bari kuzishomamo yes ninjana president Museveni ko aragirebe nibabasa kuja korara bajishomesa mu political science mu universities abo kuba nenkoransi ya munonga tina ho narajibwiye no kujibona. Okay, we bare mnonga peace obujuruzi n'obuhura so far twafuna kurgantungamo Rwampara Shema Bushenyi nibagira gu umurimo gure ngukorwa grassroots ariho ecyenjawuro nko kutwareba sabite natugambira ekitari kya burijo mukaroma kafutu fitu ntubasa kuzeta spices icyo riyo no leta omukaruraka ekibe kitarimo icyo kugira nti because ninda omurama gwitu guri mu district 12 izindi almost district nkabe na something zacu kope zo kujya uti bakopa kituriyo ntukora nkasabito kuyagamba President Museveni nbakumurangera zitakicire na shamukaga gwecuro mbwene tokwirwa nkoko wakigamba bukaza kushesha tukashanga districts zone zikwise nizikora structure je kwise nekorwa nibamarangera zitakayikesha 3 yes nibamarangirira konka nabo bakwise nibakora obucwe kihembe nibakora nka structure yabo kweri kandi batirema amani menshi nabo bakwise nibaronda karuru nitubasima kandi bakarondera kimwe kandi nituma yangu nituzakasingira higoro ageterine nigati gufa twena wade itwenkore yituti yabanke yabandi konka twena nitutebo mugoremwe kandi twena nishaba ngo tugumye umutima gumwe ubwo kugira ngo twena tutebe omugora emwe konka to making sure kureba ngo aba bantu abari kutwakaruru abusabiti yagamba ngo niwe jeno wakaruru tureke kwetwara nka special tumanye ngo jeno wakaruru ni mukama wako ayimuka twakaruru keye yamara kukatwa nitwe tumwijuke omurundogo tugire kitwa mugasira bani bakugambira abantu abarugireyo bamaraya barugireyo abageto barugireyo ijo tukabareba abamasaka barukojya gwite twasharamu tugenda na President Museveni abamasaka kabareba bakarugayo baje gwite twagenda naho na President Museveni akwa nobo bwamaraya batungire chance nana kwire story ya Sudan hati toka korera yo bwamaraya no kuzaho kukwana no botamwine Kongo toka korera yo bwamaraya so ebyo byona nico nani nkugamba ngo nomweshongozi ajanja wize ahari abugabo bwarimu nibwo buretiro mweshongozi okorana yena ngo yerenge n'umutwe ibega rekagumaniryegira konka no buriyo kugera brita ibega terikingana naki terikingana n'umutwe ninyenda kusima timu yanje timu Peace Rugambwa omu district zona umurimo murungi ogumukwiseni mukora nyenda kusima aba ministers abamwe abari kugezaho kusima ekikwise nikikorwa nko mwame honorable minister Rwamirama Bright Rwamirama Mr Toyota tingera kinkugambaho omwame nawe no wisingiro gu MP Kangwaje mwebare nyo muntu rukunda President Museveni ni mukunda mnonga target yitu nemwe kureba ngo President Museveni yasingira higuru kandi parliament yona yaba NRM kuri ntirwa tukashanga NRM yono mu parliament buri kindashabe president nani nshesi yabantu owa President Museveni hine kitari yo kambagambiri sente zone zo rukusiba norondo karara noronda ziryo wa President Museveni konka kari kuzikwata yajiro uyazihangwa zibaretere uriya hikahariya ateka kuzahera kwa akombeka yebizimbe ezo shaha yamara kuzima tutoro twarira abantu banje eshahe zatakashire no weye nabaya planingiro kwa ratembe nyonyi kuza kugura here bizimbe nabaya planingire za karini 10 ogo mojo yabuza atanoja ngutari yabagiga bari kusinga hari peace nyowe ndyo mugiga omwoyo ndyo mugiga omumwoyo ndyo mugiga ahabwa Yesu Kristo konka tindi mugiga waza hotels waza kedi nibyija kwijo misho konka nibyija kwija bariya abuna abandizemu okunabandize
nabo bagira bata barugayo nangwa at least omwaka gwaza kwa ukashangwa yine miliyoni emwahansha azotakubanjibwa kankugambira eki none bibiro bya Christmas abakazi mu makagabo babiri batakibyama konka ngumere nishabira abakazi ba Uganda bona kwa nimechi bakurabamo abakazi ne babina mabanja akaryo kwibanja yashashura fizi na report ti yahwayo nibanja bacyabanja kandi baremba bagano mu Christmas kandi abakazi nibenda kubagano mu Christmas then ari yindi issue eje yakafuna bantu mwe munyambe muhereza ba NRM njiro witoku nashanga umushija wakafuna nakuhereze mtwara 25 kumangwa abantu naboro mtwara 25 hati akwise nabanja miliyoni 5 mwena ho agire kwegurize mtwara 25 hati miliyoni 5 nonda kuziya which means ako abiro muterireho naza katwara kandi ijuke ne bakakora ngo twamuguza mwenu ningenda kushaba abantu aba ekiri kumarana kimara omukutandika nabaja ngo president Museveni tarebere nkoko abantu bensi bari kureba arebere nkoko moyo rukwera murungamize nkoko yatumire Samuel omukaya Yesi aza ko yayikiro omukaya Yesi yaronda bashomire Yesi yaronda bataba nabamani yareka yo ka Daudi akuyabe namangwa ashe akonako omubana bene njani ko yabire nanaga konka mukama yagambira Samuel ati otareba nkoko abantu bari kureba reto gwe Daudi obari we yashaka hamaje nyizire kukorera abantu baburiju nanabagame nkabaho mworo no mworo yanyeto mworo president akarabaho mu bworo yatambura yazo mu kishaka akari minister by then akana abasakwija kuguma hante bahaguma narya SNP konka akareba ngo umuntu wahansi nabona mbweno hati ahashongaze ye mushanjo ayine nshonge mwe yarwe besinga ho munonga nakira kubuza abantu ati omunguto noraramo okararo munguto mwa chairman wa tokurara so obugigo president ari kwenda munonga nobweka yo muntu iwe ryaho moderator wito kwasira kazinda kushanga ngo warugaha no shangeja fraska ya materi hari umugatugure hari abana nibenda kuza yishomero barya yishomero enshahu yacu bono nicyakugambira abashije umushijo tine enshahu yacu buno noba noburwamo aza ninyena ngo nimwe hati enshahu yacu buno ezimbe orekeraho kubugwamo ako mushijo rukuburwamo enshahu yacu buno basigaza imwe bari kundeba na wabana ukwa no mwishike nabanza yareba enshahu yacu naja togo nakonga yareba nareba nguto energy so okay webare mnonga peace ninza kuhendera ari 15 za 10 akacene akagambo kawe kamwe urukusima muramo twaturuhona nanjenderwaho then na Gerard naza kutusimira then peace amanyere kutereza ishara twantuhendera nyowe ndi kuhendera message yanje indijo ninyenda ngweze imwe bantu badeka imwe mu ma districts ganyu mwine makatipongo ako kushanga ne mukwata abantu ba abamwe mu districts zimwe twinaho twahurire ejonkora okushanga abantu bakakwata flag konka imwe mwekunga murabe nyuma mutandika kushonshoreka logistics nimuhereza independent kuri mukama na kureta je bwine kijaje obuthirirwe tukagira oguri kuvugana president weekly ezo reports ntwija kuzikunganya tuzitware aha kuba nimwe miliyoni mushenya pate azareba ninchigambira na rukungiri ninchurirayo umurimo itoma ruhinda south nkahurira fraga bear nacuzenga ne kazora aza ebyo bintu nibyo biri kushisha pate nkibi twaba twagambira kushanga uryikikonji umupate konka oyine mu enkora yawe ego netuma nekuzibira gukora okubirudinga pate konka iyo shanga no kukuza okugira ngo karabyaho abamwe ngo ababakamane bani benda ngo barabyeho abantu bari weak rero babari bo bagumane bashining erisho rya mukamane bareba twabihore bigambo byaho Gerard abo bari munonga icyo ko bazana impendera
na no kusima munonga abatera amasimu umwe n'abaturikize na timu yo n'inija nayo n'abari yahera abategereze abutuzagarukayo nabo aho kuba we are safe President Museveni akatubete rusinje n'umukuru ntugamba turi mu studio mu ninyijuka one time tingo mayoba karo TV zinga mu Uganda wakaro radio zinga he konkeri zo babiyare nasima munonga kutostinga tukagambira abanya-Uganda nango namahanga kandi tokuza radio kagambo kataha ayo baba bakomeye mbakutegereza ngani n'aba opposition bagamba echa independent nambwe n'utingo mayoba mwarebereho nyine munywani wanje ukashari ari umucyara Roida umucyara Roida ko rero ntunguka munonga njire yo PC na wakatandika bona bagagabara ari n'ibigombe by'abacyara buri cyaro shona konga umwesimbiro no wa independent nambwe narebera izo wa opposition ari kumuhagira umucyara matembe na wagenzi tinde cyara resra ground na waje kuhagira wa independent ati jani mu birebe wa independent ari kuri wa opposition kurwanisa wa flag so ni ibyo bizo bitubjira turabamo konga cyamani munonga kampo muri z'abanya-Uganda ngo 2015 kurugira support eyitwarebere muzeyi hatambulire aho tutambulire amasoko g'abantu mazimo gutino bagira ngo cyo nyiganyige kizino cyatanditse kutera kandi za kukizina kandi nikwamiza PC humuriza president witu umugambere ngo cinte cyo tireho ngiza kumureta rozatsi eza kwetaga ahurire ahumurire mukama bandindire abampero mugisha for God and my country yabare mnonga Gerard peace eshara yitu tuja we bari mnonga moderator abari kutureba mwebare ninyenda kubashabeki nimangu nituza kugarukaho tukirya TV konka ninyenda kubashaba ngo 2015 ebyo rukukora byona byesasire ngo kumukura Christmas twayesasire buri kimwe twagera ngo katuze kuronda karuru ka president mwene byesasire oba no guzemene cyo mukatare oba no ukora ki ni mu manyangu nyizire kukorera umuntu wo butosha iwowe mineke iwe maraya iwe geto hamwe ni wore harevo yahiguru konko ineme biri kuteganisa imwe nimwe nyizirire nabashabe 2015 mwishe tutera karuru ka president Museveni na buri muntu wena oyine bendera kuruga MP mpaka aha LC1 mwebari mukama kamperezo mugisha ntashomire yanja nkundiza kundi baningamba n'abantu bona nsige nabashabira umugisha rahanga wa Yakobo rahanga wa Misaki Sedraka na Benenego abampero mugisha abahumurizo makaganyago abaferirwa babo mbirebe bya Christmas abagumye okusinga munonga ekayaka mwezi cogo eferirwa abantu mushanjo murundi gumo mu accident ruhanga nabamanya ruhanga bagumye abaziriko mweko gwembabazi nabandi mwena kandi ruhanga bimusiye eminyeto yusi ruhanga bahindure abagaruro mu NRM kandi tushabire mukuru wihanga president Yoweri Kaguta Museveni akarura akambwenuho akasingira higuru izina rya mukamaro base kurebesebwa bine bendera mwena nimbashokese shagama ya Yesu nangwa nabandi ubwire kuburahike batikinge basi rero mukamuhimbisibwe buri muntu ruhanga kuhereze sento munshahu ya wakwimusya kugigaze ece biragira 2008 mwena mu kishome ruhanga baherezo mu gisho kurugeri zoba mpaka nebiro byona yabare mnonga aba studio mwe bari kutaya yisa ni mu mukama baherezo mu gisho kandi aho mbarebire ruhanga bimusya bahereze bimuri kwetaga mwanjura bakazi banyu baba bembaga munyeta hambaga zanyu nzitaho mu izina rya mukama witu Yesu amen eshara tinza kongeraho binji munonga nyowe nabandi Joshua natwijuka ninye abani kutwara mu kiganiro eki ekyakebembirwe aba team Peace Rugambwa n'enjiri yabo yo kurondera President Yoweri Museveni obushagiki omukaruru akutwese turiyo tujya kutera 2015 byokwezi ko kubanza omwaka ogwe2026 mareke tubareke mugire ekiro kirungi. Dusk Drive 104.5 Banyachigezi